Ka annual sports meet barsngi jong ka Indian Catholic Youth Movement, Joy Diocese, ya kebelasdang ha kakatsan terik risau arajar arpuway. Kalapoino siya kabakot ha kakan riu terik jong unay ubenay, da kajingwan sa kilang kisam larang ba kabalang. Bagentup, ya ulovli sila, usembut rang ba senong wayajer, kumukongsan bat kiwede kiriu rang ba, kabalang Katolik na kiparish baper-baper. Haki arsngi jong ka nega sports meet, kikun samla kabalang na kikat prateli kiparish, karilum jentia, kilawan bana simenta syongshit, bat pen la kisap kipong bakidon, lengba kijaya ko balapan long, kum ka atletik, football, basketball bat kiwe-kiwe. Haka jingalang belengkot jong ka sngi penkut, ya ka nega sports meet 2021, usamla muchua thaba ubade presiden ka ICYM Joy Diocese, ula keren pediang buram ya baro kibalawan bansaki, ya ka nega sports meet, baru ikinong simenta kijaya ko baper-baper, katba ulovli syala, usembut rang ba senong ka wayajer, kumukongsan upasyati kentin pencelur barai mensim ikikun samla kabalang Katolik. Ki parish ki balayo ban raknam hakanik annual sports meet. Ki kentu beka parish umkiang kabalong kaladu aka football. Daga ba penlim mika parish lumsnong lembaka tai birkar ka Joy parish kabala raknam mika basketball jong ki kentai. Daga ba penlim mika klirat parish bat ka jalapet parish. Kalong kaladu ikanam best discipline katbay kanam jong kanega annual sports meet. Lara daga mensngat parish kum ka parish bayok bun poin, habaro ki jajnya kop shenrang berkentai. Ki arngut pat ki kun samla bat tebitam jongkane ka annual sports meet 2021. Ki balayok banra ekanam best athlete jongkane ka jingya kop matausnam. Kilong ka Fatima Dhar, nanang ba parish, nakaliang ki kentai badu klaminos biam, barato parish nakaliang ki shenrang. Yung nem arpaw arpui kita ke sports meet yung ke ICYM yung nem arpaw arpui